ha Remax Revolution. A whaio e tu fisili petenga whatia sau whale motu. E maua whale e lua, tolu, pe whapotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi vai whaafeta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al whale, pe a e rent to buy. A whai afe lua se lauri masfulu ta la, pe ilunga atu le tupe mama alo uha inga le vai aso. E tu se le nā malpei meni a matamai le ono se lauri masfulu ta la, I le vai aso. E ma whaio na mawai masau ta avale fo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu, o, le rent to buy I le o valu se lau, valu, o. E ia inga matutu ungai whatatau I le nei avanua, o le nono ina o tupe. I whalangu lango ia inga alfa le tupe, o lai se neina I lalo o le REAA, luha fe malvalu. Avia maua sosa, omega ka, ia maloi moa, omega ka, sala le tau mo fie, omega ka, fili mai loi le omega ka. Omega Cars, lua se lau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka, umalole keisi le omega ka. Manu malo I se pepatala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball Any World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau tapa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wavanoa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi I Samoa. I le My Cash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E 5 whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le 5 petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso whareile te tasi e ia inga o le rei whaapitoa sekia DG Cell. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale sui ya ngila o le kio. A eva mai ina se fulu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ia, talofa lava, angi maia se matangi se I momoli e tuai alofa nei mo oe. Ia, whatalofa ai, ma o whalofa atu I le atunu pele, I le neifo I vaenga o le o ngā totonunga le mua, o le neiva I aso sfulma le iwa o kuso, lua afe lua sfulma le ono, o le ua sfulu ma le tasi minute, ua te aile I tu la e wha, o le fia filei. Ai, ua tu la lata I fo I tu taula ngā luenga, ma ngā ngaifo Faiva o Samoa. Sa la usu ma la seu I ai I le tai au I na ua ngā ele la. Ia ai malei fua Samoa I whanunga le lei. Talofa lava o whalofa I ate oe. Ia male whaamui Samanuia lo tai au. Samanuia fo I o Faiva mau ngā ruenga sa e whita I tunga. Iai fo I le au tāpua I maota malawa e mense lewa fo I nai te mamti nā mātutua. E awhi atu e whatalofa I le vāna nofo Samoa I ona tūlanga whalupe. Le tāwhatolu o pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le atunu. Ia e mawalunga se vi inga le atua. E si I e ana au na pa ia. Ia o le paipasina le nā o le tala le lei. Na ite ai malama, ia masuru ia Samoa, I ave o le la. O le malama lama. Ia awa le whaolatanga. A le tātuoli whaola o Yesu Keriso. Ia, vi ia le tua I mea uma wo I whaia. Ai le mwhai o nā whea tu fo I lea. Whatalofa I nai tamam tina mātutua o tu asin sina o lea tunu. Ia maso se tafo le lalulangi o lo whafonga mai ai. I le tautua le nei. Ale siu fonga o Samoa. Le polokalame tuli au pūpe le tōtele o tangata. Le nganga I fo Faiva whapea fo I le malu I whale. Ia, ia se teimi wha mai atu le whaatalofa ma leo whalofa I le atunu o atoa. Ia, au le atau o Savea, se Yuli, ia, ma le to whafo I a whonga mua. Ia, o le producer o le tātou por kalame. O leo o mafuta mai, ia le whaletua o stasi fo I o whawhonga le tātou por kalame le toi tau whailo I a Samoa. Whaletua ia e mele palamo. Ia, ono o toi lea, o le whaatalofa ma le ofolofa I lau fionga le whaletua, ma le umaia le tāpor kalame nei, o le malu I whale, e malu I fo I whafo. Talofa lava e mele, ma lo le soifua manuia.
Yeah, talo fo ile fionga le ya tau sabea malo fo ile so ifo manuia ile fionga ya malo fo ile vale ngalulu e malo sil nei vai tau malulu. Ia wa sila mai, o le lava e whaile jacket e o mai lava, e ui e mawhana whana tonu nei. Ia ai o le savali maile I whafo, e anga I mai I tonu o le tātou ofisa, e whai lava si malulu. Ia ai e ui o lea. Ia tātou te masani le tau o le nei atu no. Ia ai le mawhai o na nofo I le whale, e tula I ai le tau. Ia maanga I e whai ia. Tiu te Faiva masani. Awa ai le usu. Ia wale ai fo se paka mas falao mas se susu I lunga lau ka maki. Na mai lo waso. Yeah. Mana ia lava le aso ia fai asi na pisi o le tau catch up I inga luenga ia o nga sa away with the conference last week I kale stete so it was good. But back to work now. Nā lo. Olo winga la I te kala stete le wa so no sei ma ba tu nei o la fo ute ia I lo. Ia ai le fai no le mesidi le o tatu e se o mai fanua ma tau no mai malmanu ia le anga le me malu lu I lo ri. Ia ai e ui o le. Ole polo kalambe masani tau mulmuli ai fo I te mam tina matua mai se la tau lo fa putu ala tu selendi. Sa ngā lulu I le tele o tau sanga. Ia a o lo o mafau fau ina ia maua se fale. Ia po le fale fo I o lo o iai a o manatu to e whatau seisi investment property. Ia po le to e wha le leia fo renovate. A whaila o leo la tau e to e renovate le fale le nei. What are some of the areas that you should consider? Wa nisi o vaenga fo le pe a wha le fale. E te tau ona ave iai lau wha mua ma e mawhau whau le iai. Yeah, tā wai o lea whaftai lava le iatau sa vea mo le fasili o nai. E tā wai o le fasili a gesa o le tulanga mua lava o te fasili iai le ainga po o pe a whaise mātou talanoanga is po le ale mafuanga, what's the goal for the renovation? Is it, do you want to extend le fale? Or is it to accommodate for the family? Ia o lesi foi tūlanga e tā ua ia le fasilingia is, are you looking at staying in the home long term? Is this going to be a long-term plan? Mole ainga, o lesi foi tūlanga is, are you happy to stay in the area? Ona o tūlanga ia e tā ua ia le consider, e tā ua ia le tātou considering o I tūlanga whapea ona, you don't want to spend so much money improve ele tatou fale pe afa pe you're not going to stay in the home long term o lesi foi tūlanga e tā ua se tilopo le the value of what we're going to put into the home improvements, is it going to bring back the value of the improvement o le tatou fale? Sometimes we can overcapitalize or we can overspend ia tupe le fale le inga le fale that it doesn't actually work for the area or le fale le tūlanga le le tātou mauta le teimine so o fasili e tā ua ia le tātou considerina before we actually finalize whether we do want to renovate the house or whether we want to add a minor dwelling. This is everything that needs to be considered ai le confirming po le tātou decision if I be renovate pe le ai. Ma dia lava. Tasi le fasili. E se le manido le leifo iai mamala malamba iai ia se tasi o so atau o le tātou pol kalame le sunga ia Thomas. O to tau le se tangata mo tala voutele. Ai matua mamau fo I lana sila malona malama ele ngata I tula fono fo ile e fatino ai ia ngā luenga nei. Ai o le Consent Management Act fo ia aukilani ma le council. Ina ia mawhai ona smooth le transition o le renovation ia ma le fatino ino ngā luenga. Ia, e watu alfa malo o ile tō whāna e au mai lea tamali ima lea fo I uso I lunga le tātou pol kalame. Wa tele tangata e wala au mai ile numera le tangata lea. I even have some families outside of Auckland e laua latu whaongaina lana ona they have seen his work I le tūlanga le o le renovation
and they do trust him i le thorough langa process le follow, so which is good. Yeah. Pe o lau sonoanga, it's o le mana ia ono le soani ma wha malama atili tūlanga ia i le mamalu le tunu. Ai le ngata foi la ia Thomas. E awa tō tele e foi matangata e wala au mai. I le sunga ia Matt Luatua. I le tā ua tele wa foi o years o isi mta upune o insurance. E mumusu tele tangata e whai melo insurance. E o ale tā vale mai e tali tonu e le teila veala na tā vale. E o foi le o laile mana o i whai le nā mea i oki aku ai le ise. Ele papa e mauna ia whanga ina e maria I o tātou tangata. But slowly the message is received well, and they are looking out for these problems e la tu te lei mawhauwhauina e ono tupu. A whapela lea o tātou o ne renovate. E mawhai ona tātou whaua o popo nisi borrowers fo lele I le tātou loan lea na whai. I le taimi ale tas, ia le o le ngā fōi, tātou te mana o mia, ia le whautuanga whale tula whono se li I posti mai tai lo ia. Yeah. Tā wea whawtainawa le ia tō mo le sili le ona I le vai taule nei. There's a lot of families le tātou o tunu o lewa o ta mama tina le o tō e ngā lulue, they have retired, but o le fia mana na o renovate le whale awa pe la wa ye se nganga fungala ia ilonga mawhai mai se mo kesi ia maua. And most of these families still have their children living at home. So yes, o le tali le tātou sili le nā, e mawhai ona whai whaatasi le tūlanga lea, e di eila o walo ma tātou whanau at the same time, e tu oi bea ta mama tina. I usually recommend, if possible, we can still leave mum and dad on. They still have rights to the property. Ai mawhai ona whaopopo ia yalo ma whanau, pa e tā ua whai le sili lea e mana o mia le tātou lo ia. It is very important in ia malama uma different parties. Po le ale le risk, because there will be risks. Ia. Malo, whafta, le ala o tātou whono nei la ma tātou lo ia. Mo le whatauina o le tātou whale, ia po le toi refinance fo I le whale. O a nisi vaenga I tāua te le tauna whasilingi ai le lo ia I sana whautuanga, ma nisi fo I ma tāu pua tāua lawa tauna tala noina. Yeah, mana ia te lele so mai ia ta fasili le ona while you're at the lawyer or tulanga ia whaapea titilo ia te tau lawan. If it's a first home, e tāua te lele o fasili e malamalama le lim report. E malamalama about boundaries of the property. E ai fo I fasili e titilo ia cross lease property, a unit tātolo o tulanga o malawa ia o isi taimi e o rush tele like titi tātou. E tāua te lelo malamalama I tūlanga o malawa ia while you're at the lawyer ia o ene I toi yeisasi revisit for I toi alu toi tong yeisasi fee. And also at the same time I advise my customers make sure you have a will. Now lewa e alu le lawyer. The lawyer can help you draw up your will. Ona, I have seen most of our people leave this until it's too late. Ona a whapepo le ale whenangalo le li ia yeisa tūlanga tupu, there is no will. It is a very costly exercise. E te lelo na tau e toi whapopo iai, ona there's different avenues e toi finalize e le tātou property, pe a whapea le eise tātou wili. So while you're at the lawyer, o te whautuaina o clients, get your will done. O lesi fo I tūlanga o te whautuaina o clients is have a look at a power of attorney. O le power of attorney that gives, o le tūlanga la le e o ngā ita mama tina whaatala noa alo ma whanau, who out of your children you can trust sign on your behalf should anything happen. So tūlanga I whapea, so first your will as well as a full power of attorney ne te yeise tūlanga e tūlai mai, and you've actually got that covered. A la yele lawyer ia o nei toi alu necessarily ni toi oe fo I le lawyer whaile tūlanga at a later date. Mana ia tele, ia, cut the time, you know, o lea ua maua lea wanoa ia ile lawyer wa e o lesi teimi toi o mai, toi atu toi o mai, a le teimi lea e tā ua tele e whai uma ia mea lea I le teimi e tasi. E mana ia fo I le whai ngā o le mea le nei o le māwaenga. E loa ina ia aua whete na tamaiti ia pe a le ase whale walawe tula I mai le to ina male lo matua.
Ia e misa I kanga kai. Ia sa lol kanga kai mo malmi. O la fale ko. O le a whaatau le fale ai tufa tātou dividends po shares. Ai o le iaius tangata with the power of attorney. Nā te whaatoa ina ma whaafile mū le mataupu o nei lolea. E whai mea whaatilo I le tangata leo lo I le power of attorney le to ina mo le o le matua. Leo o mana o nei e whaatau lo whale tuai ai whaatau le whale fau o a stepu mua mea te tau ona e mafau fau I ai ma whaatulanga I lau whautanga. Yeah, whaftai ala ia tau mo le fasili lea. O le mea mo lava sisila, iei po le ale mafuanga, why are we looking at selling? Is it to upgrade, po se whale la po atu? Or is it change location, or you want to move out of the area? Or if you are just looking at a bigger home, it could be that we look at doing the numbers, be worth le renovate le, o le whale le ia le teimi nei, extend it. Is that cheaper than actually selling and moving to a bigger home? So ole tūlanga le, it's our le tilo, why are we looking at selling? Is it to renovate? If it's a bigger home, it might be cheaper to renovate. So we can do the numbers. What's the difference between the two options? If you are definitely looking at selling, it's our fix lo mokesi. Because if you're looking at a mokesi le fix le temine, and if you sell while your mokesi is fixed, e yele penalty e pay o to. So if you still want to sell a life fix le tato mokesi, then it's important to le fix cost le tono tato paketi, so that there's no surprises. Be au mai le sums from the agent ba umana fa tawa le itu ia tato le vaenga le fixed cost le into the budget. So it's our tele tu langa fa be. And also when you're looking at selling and buying at the same time, it's good to have a look at the settlement dates of the two properties. When you're negotiating, while tūlanga whaapea, it give you some room between the two. Whaapea o lei, sell and settle on the same day as buying on the same day. You're doing two transactions all in one go, and it might hold up the moving to your new home. When you're negotiating the moving dates or the settlement dates more fale then you could maybe look at doing a week in between the two. So it's our telele with the agent that is selling and buying, so that then you can look at giving yourself some room stress as well as settling it into your new home at the same time. So just a few tips it's put into our consideration or to langale. Hole si voi baenga le na. Be worth atu le fata wino se fale sisi fale tele. Be worth atu le renovation e toe fao popo ia nisi potu o le fale. E ta ua tele vaenga i e consider. Now, o lea o mafau ni o lea whatau i o whale mua. A o lea o te nofo rent, ma tutongi le rent. O a nisi o whamtalanga ta ua tele e te tau o na ave i a la o wha mua ma o marama lama le i ai. A o le I whaia mai se ofa vo lea po o se ofa tate tu inatu. Okay. I think for ole tulangale on I know of some families who are caught up vale if you're renting and you're buying a new home. Olo no winga it's to consider low landlord le why you have to give notice low rents le terminate. So when you are looking at making an offer le fale le te firmana o fatau and organizing the settlement dates with the agent, you consider inga polale ume aveilo notice to your landlord. Because sole tulanga wamawaina isi ainga, they end up paying the rent if you're on a fixed contract on your rent as well as your mortgage. So you don't want to be caught up I tulanga yelo. So it's our telelo sila, are you on a fixed contract with your current rent?
and o le alea so expire ai. So when you are looking at the settlement dates mo le fale fau le la whaatau, negotiate with the agent, you make sure the settlement date is after the expiry date of the tenancy le iai, or na. Otherwise, you will be caught up in the situation that you still have to pay the rent. Alawa e move. So you still have to pay the rent if you're on a paying fixed two contract. things at the same time. So you will be paying the rent as well as your mortgage, and you don't want to pay extra money for what's not necessary, which can be avoided. Pe a sila yaso ye lua. Ma lo whawhataita ua tele a whawhonga ma mai mō mai lea tunu o le telefoni le nei ma whaiona e baua ai le whaletua ia e mele palamo o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ta ua ia o lau maa malama hatili. Ia ma te le teimi tau te whasota i eitu e whawhonga numera na le whaletua e mele palamo o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, wa tau walunga ma tau fo le si ui le tā whilo inga le tā polo kalame le nei aso lulu. Ia, ai la foatu i la wafionga le whaletua. Tau walunga ma wha mai a mai e oe. Ia, e mai se fo i le whaafonga tā pua i mai e le atunu. Ia ma toi wha ailo tasi le tā numera. Ina ia ma whaiona maua le avano le atunu. Ue wala au mfso ta i atuai i la usunga le whaletua. Ia, pāptei tele la vela o fionga le ia tau savea mo le nei fo I whaatala noanga le nea fiafi, and thank you to Radio Samoa for your continued service I le mamalu le atunu. Ma le nei fo ia vanoa I mawhaiona sosoni ma wha malamalama. For le mamalu le atunu, we have a home buyers evening, informational evening or seminar on the 3rd of September. O le afiafi la stofia whailai I Ray White at Papatoe, where Bob Lemalu is based. So there will be Thomas Foy as well as a technical engineer that works with Thomas. So but as by registration, we have a limited number of seats. If you registration, please call me on 027 837-8480. O le numera le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, manu ia tele ia malolonga le fiafi, whaaftai tele lava le ia tau mo le nei fo I tala noanga, ia toi whailoa I fo I leva ia sfo. Whaaftai tele lava I lau fionga le whaletua, manu ia tele Faiva o toi o le nei fiafi, ia maisa le nei vai ia so atoa, te atu le soifua. I le vai a sofou, ia ma tā whiloa I ai. Ma tā toi wha maa vai e loa mo, ia. Alo, ma te lea tu manuia le nea fiafi wha soifua, ia. Ia le nā, mai atu le talanoanga fo I ma le whaletua ia e mele le nei por kalame tā ua tele o le malu I fale. A malu I fale, te malu fo I fafu. Tā ua ia e maise le ngā ruenga. O le sao ta mamtina matutua mai la tona mua mai le telo tau sanga o paionia I o le atunu no mai ngā lulu so se ngā luenga na whaia ia ma posi ma wha putu ana I la tu seleni tau ma fau ai po le ale me whaatino ai a o lea la ia watu lai bai le fo I whale tua I le tulanga o le fautua ina oe I le mea alue lau seleni o lea o le fale e malu I le fale Wala au le whaletua ia e mele palamo I le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, ma whamanatu atu ia te oe, o le seminar le nao le awhaia I le aso fitu o se tema, le masina fau, o le awhaia le Ray White, I Papatoetoe, o le nuinga le auto wheloa, I e fwoi ma le malu Bob, le malu Tauralina, ia, whapea fwoi I le uso ia Thomas, O le semina e wha malmalama I tūlanga e te tauana e malmalama I ai. A o le I whaatauina lo whale, pe whaatau ese atu fwoi, pe manatu e tauana whale leia, ma renovate. Pe whaapoponisi potu, po le toi whaia o seisi separate dwelling at the back. Me volo sleep out. Mala aula, le stala lo swafa. Wala au I le whaletua ia e mele I le olua fitu valu tolu fitu valu wha valu o. O le atatu wo e tā le pese lea ia e whaamanuia atu ai I le whaafongafonga tā pua I le atunu e maise
o le manava ai o ngā luenga i le nei aso lulu. Malo le ngā lue, a whea tu e whaatalo whailunga le tātou api o fōlinga, tātou Facebook page i a whapea fōi, i a le tātou YouTube channel, ai maise, o le ala leo lo whaafongafonga mo i aisa mo uma i a pia, i a whapea fōi tuila manua, ai maise o i la tau i sala whai, ma le wa au fonti, i a le tātou a inga i le tai, i le whale manono, o amatua so o atoa i Samoa, i le whamo tasi o ono, tesi ma le tasi FM 106.1. Aia ia le pese lea, fo i mai, wha au au, le Gagaifo Faiva, ma le atou o savea, ma le tō whae ase umanu, i le nei aso lulu. Usi mai ala whaafufonga, o le whaapuponga fo i le nei o telefon. Usi mai ala whaafufonga, o le whaapuponga fo i le nei o telefon mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau le tio whalongalongo, le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo e lo tātou o te noo, o tātou mafuta fo i mawheroa e reo ngā tutonu le nei vai aso, o tala mai lo tātou o te noo. I le siri ai nei ma le valus furu ono tau sanga, o le soi fua au auna e le malo le fionga e le whaipule o whaasale le anganu me le whaa. Le fionga i a tea to ala peato. O le ua tusi a ao le taitai o le malo le fionga i le pāle mia. E se e atu le sui whaipule le tu malo e avea, ma se tasi o min stau le kāpeneta. Ma ua tu i aile va ai o le ofisa o le komisina o suru whainga, whapea le ofisa o le fono au au whaitu la fono. Wa toe atoa i nei le sao whainga min stau se furu ma le lima o le kāpeneta, wa au fi ai le pāle mia. I le tuana i ai o le whaai unga le whaam sinonga o palota, wa ava noa i neide no fua o whale ali di tasi, lea sa se e ai lo lato utofi whaipule le kāpeneta, sa ave ai ma se tasi o sui pāle mia. O le whiwhiri o le fionga i a tea to o ala peato, e avea ma min star, wa whaai no ai e le pāle mia le toe fitu na i o nisi o nanga le malo, saila na vainga. Ai ua ia tau ave le vaai o le mta ngā ruenga o ngā ruenga te tere le malo, o le whalaptonga o vaa, o le company vaa, pulenga o wafu mataulanga, whalaptonga o le malosi tau ele tise, pulenga o feo inga i lunga o le lau ele, pulenga o malai vaa lele, pulenga o le suavai, ma le company vaa lele o le Samoa Airways. O isi au nanga le malo i le vainga lava le pāle mia, o le Puma, ma le company vaa o le Pacific Forum Line. O le tamaitai min stau tupe le fionga muripola ana rosa ale morio, o tu ina atu iai nisi o nanga le malo na te vaia, e pe o le komisi o tangata whainga luenga le malo, ma le komiti o totongi le Remuneration Tribunal. O le pulenga o le tine mumanga luenga lavea i teimbi o whaawelave, whaapere whaalaptonga o fale, ma le nofuanga o le toi fuata ina o tūpulanga televou i o le manu. O tu ina atu i le minsta, o le mtanga luenga o ainga maanga whesotai. O le komiti o sikola sipi le malo, o tu ina atu le vainga le minstawa o nga maanga nuu, o le pulenga o ta longa whaitupe, ma le komiti whaafoe o ta longa o petipetinga, o le vainga le minstawa le mtanga luenga o pisinisi, ala manuia maleipa. O whailo fo i le pāle mia, e whaasui minsta mo mtanga luenga ma whaalaptonga ua ia vaia. O le sui pāle mia ua whaapopo i le minstawa tupe maua, e avea masui minsta mo au nanga umalo i le vainga le sui pāle mia. Ma le minsta o whaam sinonga, o le ua avea fo i masui minsta, mo le mtanga luenga o ele mafua ngā whanua. O le sui whaipule whiwhiri o sa whatarua le ua mai ona whaatauto, i le tuanai o le palota la ititia lea i tu malo wha palota, le fionga i atu i afua tongi pu a le toa, ma ua tofia o le minsta lango lango, o le ofisa o le komisina o suru whainga, ma le ofisa o le fono o au whaitu la fono. Ma ua ngā lulue whaatasi o ia ma le minsta whiwhiri a fau, le fionga i atea to o ala peato. Wa manino mai fo i le toe fitu na ina o minsta masui minsta.
O le tofi sui palemia, o le afa awau ona tau ave le faipule tamaitai o palauli i se sifo. Mo le paia inga atoa, e au noa ma le toi tofia o seisi sui palemia, e pea na sa amata i tofinga o le whainga malo, o le paia inga se furu valu o le palemene. E pea na si le fia sa iei le fuafuanga, e teu le whaavae mo le whaofina o le tasi o tofi sui palemia, ona e na o le tasi lava le sui palemia, o lo aia ia i le tū la fono whaavae. I le iwa masina talu na mai ale teiminga lue, e se furu lua tau sanga o le fionga i a fui mono Camilo a Fele, i le tofinga o le pule masu e tu sisiri ale malo. O le ua mai ona wha tau tō se tasi o su e tu sisiri sinia, le sunga wha moe tau loa wha savalu a siu lin, e na te tau ave lea tofinga wha le wha vae, mo le umi e se furu lua fo i tau sanga, e peo na ia i le tū la fono wha vae. O le asolua ina ua toe tau au fia le fono usu o le pāle mene, na wha tau tō ai le sunga ia wha moe tau loa wha savalu a siu lin, i luma le na fionga i lea mamalu o le malo. O lea tofinga sa tolu tau sanga le umi e tau avea i e se tasi, e filifilia, e pei fo i o le umi o taiminga lue, o isi wha aururunga ma ofisa sile o au nanga le malo. Pei tai o le tau sanga i luafe se furu ma le tolu, na pasi ai e le pāle mene teu unga le tū la fono wha avae, ma alo i ai le se furu ma le lua tau sanga, e ngā lua e se tasi e tofia e avea ma pule ma su e tu sisile le malo. O le fionga fui mono Camilo a Fele, na urua i tau veina lea tofinga i ai e inga fōua le whaavae, i na ua mai ale tolu tau sanga mua, sa wha akone kalate ai lea tofinga, mai ala na tau tua i le malo i le avea i ma pule ma su e tu sisili, wa se furu lima tau sanga, o ia tau ave lea tofinga. O le pule ma su e tu sisili fou, wa amatangalue, o lo ia umia le whaelonga tau i tū la fono le LLB, mai le Universitea le Pasifika i Saute, whapea whaelonga maurulunga i to mai whaatau si tusi ma su e tusi. Mai whiriwhiria nei o lo ngalue le ofisa le su e tusi sile le malo, ia malo avea ma teu tupe o le whaalapitonga o tangata tau si tusi le atunuu, le Samoa Institute of Accountants. O le asos furu wha le masina nei o kuso, na tusi atu ai le whailau tusi o le ofisa le fono a ofai tū la fono, le tofa ia sa tama le ati sa witi me tala, i le ofisa sili ma le sitala sinia, o le whaam sinonga whanua masuafa, e sa ili se wha mao ninga o se wha ai unga lea whaam sinonga, i le suafa la auri le mali atoa, o lo suafa i le taitai o le malo, le fionga i le pāne mia. Na tali ai le sunga papali i John Taimare langi a Fele, o lo wha aururu i ai le mtanga aluenga o whaam sinonga, ma wha iloi le whailau tusi o le fono au au, le wha mao ninga i ala lea le wha ai unga na whaia, i le aso lua sifuru lima o Iuni, o le tausanga na te nei lua o lua lima. I lea wha ai unga, o lo wha ilo ai le wha sao ino le suafa matai o lewa tea polata e wafosi, i le la auli e le mani atoa. O lea wha ai unga na mafua mai, i le talo sanga ali i ma whaipule o fio anga o whangae sa sina ma le tui, na wha auru li wha amsinonga le masina o mati o le tausanga umawai, sa te talo ai e wha maonia ma le sitala, le suafa la auli e le mani atoa o lo suafai, lewa tea polata e wafosi. O le mai o ilo ilonga le wha amsinonga i mauna tu inatu e tu a wai, na wha maria i nai le wha amsinonga le talo sanga ali i ma whaipule, o na ua tala whengai le talo sanga ma le tu la fono, o wha amsinonga o whanua masuafa, o le tau sanga lua o, ma teu ngore tu la fono o whanua masuafa o le tau sanga lua lima. O le tau au fianga le pāle mene le asolua, na sauno ai le fonga fitalai ma ave le tu alalo, i le taitai o le tua ngai, le sunga tu le epalu pesoli aisa i lele maria le ngaoi, e whaata tau ilo na ta ua o le suafa la auri e le maria toa, i nisi o na saunoanga ma whaasara launga i lunga upenga ta wha ilangi, ai wata oto le wha ai unga le wha amsinonga o whanua ma suafa. E wha ai uatu se wha matalanga le nfore mta upune nei, e fito i tonu lau fionga le taitai o le tua ngai. O no se mata upu sa e fina winga ngai se tasi o fafonga fetalai, sa no fo ia le nfore nei. Ai wa wha mawina fo i wha maunga o fono tanga, hen sa. Mo wa te taulo o na fua se tap. Pe tai wa o mata wina wa e fina wina mai e ala i upenga te whailangi. Ai o i nei le maota sa amata li ai. Ua mai au na tā pāri whonga whatalai se wha maunga aloa ia whaare tūla whono,
mai lo ofisa o whamsnonga whanua maswafa. Whatasi ai ma le pepa palota sa tau vai le sus fono ngā Gagaifo maunga no me le tolu i le pae inga le nei lea ua vea nei mataitai o le malo po le palemia. I lona whao ngā ino le suafa la uli a le mani e toa. Peitai ua te tau loa ona o iai se leo fonga fitalai. A whai lava e te sila fia ina iai pea se isi la sanga whare tu la fono e te lui ina ai le whai unga le whamsinonga whanua masuafa remedy o laule na whai unga sa loto. Peitai ono se mata upu sa e a matalia lui ina te tonu le maotale nei. Ai ua whai umai lunga wai alesi whasaralau ono manatu lea o se mata upu ua whapisa pisa o ma ua vasanga ma le maloso tu la fono tu ma uiva sfuru ma le tasi ma le iva sfuru ma le lua winga faso e sa. E te tau foi ai tātou o sui o le palemene o na amana ia i unga o whamsnonga. O le isi tu tino fe whaatau a ngai o le malo. O le ala leo tu alalo atu o le nfoa. Le anga ua tautalangia uru lapa e tusa o le amataupu. O le tu ta ua e lio iai na nfoa i laua fionga. O na ua manino le contempt of court ma le contempt of parliament in taupu le nei. O le fautuanga le nfoa i laua fionga o se tau velo alunga il parliament le nei. Tātou whawhiwhi le mū le atunu. Samoa le atunu, Samoa fo i o le ainga, ua whesota i ona ngafa. Le fionga le fonga fitalai, le tō wha au a pa au muri pola alu i te fua. Sa iei le fuafuanga le company vaalele le Samoa Airways, e tonga fiti whaale tonu o le tasi ona vaalele Twin Otter, le ana a fia i se whaale velave le mlai vaalele fiti uta, i le lua vai aso umavae. O na tau mawhai lea au mai le no whanga i mlai vaalele i whaleolo i whai ai isi ngā ruenga. Peitai e le whai ngofia na whaatino lea tūlanga, ma ua whai ai le whaai unga, e siri loa o na talai vaenga au tua le vaalele, e whai ngofia ai o na au mai, ma toe wha pipi i le whale tutu ai vaalele i whaleolo. O le ngā ruenga lea na amata whaatino le vai aso nei, ina ua mawhai o na sisi ese masini mamafa, le vaa mai le vaenga i au tafo le malai vaalele i fiti uta, na oso iai ono o le malosio saviri. O li insinia ma le kompania le Unity Aviation, mai le atunu o Kanata, o lo whenga i nei ma le ngā luenga, e peo na whaelo ai le Samoa Airways whaatasi ai, ma insinia le kompani vaalele le atunu. O ave ai le whaaftai le Samoa Airways, i le au nanga le American Samoa Ports Authority, ma le Silver Group Pango, i le ngā luenga ua mai a ave esea ma iei le vaalele mai le vaenga na tifa iai, ina ua tūlau ele, ma ua mawhai e o na whaatino isi ngā ruenga, mō le au maia i Samoa o le vaa. Wa amatona wala au mōri maua leo ma su e le whaamsironga maua lunga mōri anga o tangata e tolu, e au fiai se ta maitai, i la tau ia lo tua ia le au mai whaanana i Samoa, i se pusa o loa o whala au whaasaino le aisa, e tusa ma le se furu kilo kalama le mamafa. O se whaamsinonga lo mōri ai foi, le tasi o i la tau ia e tolu le mōrianga, o le tau mawhai e whaatino se ngai o inga whaala tua, i le ave leo se tino i tupe tu sa male se lau wafe tā la, i se tangata whainga ruenga le ofisio le tute, i se tau mawhainga e nāti ai o na wha loa fuala au whaasaina, na au mai Amerika i le pusa o loa. O i la tau o lo mōria, o le tamā matua i a Roderick Ignatius Mackenzie, fitus fulfatau sanga o le soifua, o le tau le o lo maupolo i se tasi o alo tamā itai o Roderick, o ia le o Peter Hanipale, fast fulu tau sanga le matua. Ma le tamā itai e whainga luenga i le pisinisi a Roderick Mackenzie, o ia le o Jacinta se lafi Jiang Kwan. Ma walimas fulu fitu tau sanga o lo na soifua. O pesenga o lo whaangaio i ai le pisinisi o se whale o loa supermarketi, na su eina e leo ina ua maua le pusa o loa lua se fulu futu le umi a lea pisinisi, o lo au mai whaana na ai le aisa. O le asorua le nei vai aso na amata vala au, ma su e ai mōni mau le nei mata upu tau whaam sinonga. Tala ia le nei aso, soifua. Usi mai ala whaafufonga, o le whaapuponga fo e nei o telefon mai sa. Ia, le nā ua whaafufonga le pa ia mawalunga, o le mabalu o le atunu i le utoe wha salawina o tala ia.
Langa ta ua tele, ni mea na tula I mai, I to tono le mau ta fono I le asuana nafi ma le so. E fōlinga mai ai Samoa, I le tulanga pangatia le ua o nei iai, o mata upu sa lo tea I tono le palemene. Mantua e pui pui le tangata le parliamentary supremacy, po le parliamentary privilege. E pui pui ai ia le whaipule I ana la fonga I tono le palemene. Ai a whaila e anga I mailo I fafo le teimi lawe te tu ua I tono le mauta. Le ala lea leona o te talo so o mautusi atu le fionga ile. E le fonga ftalai le nawa I tau matali mai fo I le sunga le pari tele. E re se le bea lea o te avatu ai le wha au tuanga ma le tu ua lalo. No maila ia lea ua mai le pui pui o sui sifano I tono le palemene. E le parliamentary privilege lea. No mailola ia lea ta finisa wā. I upo e la lafo I lunga o penga ta whailangi. E la lafo I isi whaipule. Ma la lafo I tangata lautele. Nā fo ia mana tua le lei e lea tunu. Whapea fo le sunga le pali tele. Na utusi atu ai. E te tau o na whaia se tu la whono e pui pui ai tangata. Ma pui pui ai la o tau ia pe au tau mai tua. Se sila la I le keiso li mongi lea na whai. Na ia matua la lau ai matau le angaina. Le tama sa tuala le sunga ia vui. Seina fulava. Masina mua. Lea le tala na whai I le sunga le tole fwai le I leo li mongi. A utoeva ai ia te oe. E wha lunga o vai as sunu I lo ulu ele. Matoto lo ulu palpala. Tu lau wha fonga mai le tunu. Whai I luma I. Ai wha fonga tangata. Le foi la o toi whai e tui lepa. Sa pui pui o ia I le mata upu ina ua amata mai tutonu o le mauta whono ma le palemene. Sa pui pui ai I le parliamentary privilege lea. A lea la o toi sau I tua. Ma la lau le soli tu la fono o le palemia I lona whao ngā ina. Ma le soli tu la fono o le swafa la uli al maria toa. Sa ia ta ua fo ilana polokalame le vaso na tenei ua uma. Ona ia tusi mai I le Palestine I le sa tele rapi. Ma ua taunu atu fo I le tusi a le sa tele rapi. E wha maa o ni ai. O lo o iai le apili. Ele I uma se wha I unga. Ua whai le swafa o la uli. Ala leo o tō whaafonga ina umana o ina ia whaafonga le tunu umatoi whaalongo longo I le toe tā ina. La so luas fulma le lima o Juni o le tausanga, lua afe luas fulma le lima na maa e alo I ai, ma tu ina atu le whai unga al whaamsidonga whanua maswafa. Ua talia ina alo ia le whaonga ina, e le sunga la uli, ma ua le stala o le swafa la uli a le mali e toa. Oa fea e umai. Se loto I ngāti ngā ma le whau le anga. Le la o sauta umai ai. O tusi atu le Palestine ia le sa tele rapi. E vatu ai le wha maoninga. Le la o tau le anga fo I le swafa le Palestine o le wha msidonga whanua ma swafa. La a wha fea o na whaia le Palestine o whanua ma swafa. Se ngā I o inga wha penei. O tusi ai alo ia. Ele ai ele I umala mata upu o la auli, ma le swafa o la auli al mali atoa. O lea lava wha uau ona o lea olo o iai le apili. Lea la uto wha fonga iai le saa o malami o tonu, ma le wha maoni o le bea leo au mai nei. O le bea na, la lea o sauni o le fonga fitalai. Ua matua I wha maoni o lava, le contempt of court and contempt of parliament. Le pepelo lea o tau lea ngai nai, matua ia le fionga le Palestine. Ele I uma le mataupu. A la le mele wau mai nei. Wa uma. Wa loa ia. Matau lunga ele o to iai se apili. E winga le mataupu lea. Manu ma loa iai. Le sunga ile li palemia. Ile tau aveina. Fa le tu la fono. O le suafa la auli ale mali atoa. Ia le befa lana le walanga maisi tangata ilunga. E mara malama iai. Ile mata upu lea. Ile suafa tu ila epa. Ma whapea mai le tele o tangata.
Tātou te vava ai ele I whaia se nofo. Ua na o se ipu na tapa. Awa ele eise tuila e pa. I to tonu o le afio ango le pa. Na o le whale manono ma o. Ma tā niu whia ngai ma le ata. Sa papali I ma le tu vai o le usoli. Te vava ai la I bea e langa langa le to ina lea. Le ala wa langa mai lo matangata. Ya. E le lopo le ale sa o na mea. Ai le langa langa maa ia. Le ala wa batalona o mai. O le bea silme o whanono ai. Mai o te whaftai fau I le toa o le fionga le fonga fitalai. Tama le ainga le tai. Awa pa awu o le totoa. E whai ai upu. O le whale manono a walo lātou tō wha. E au fia ai ma le tuila epa. Le I tonu I o le alo le maria toa. I le whale manono ma le ainga I le tai. Se o tau sila la I ai le mea le tula mai nei. Tā te pese atu ai lava. Ana ua file mu, le la ua oa I le lei. Pei o le tamaititi tu lou alfa a fonga mai le atunu. Ua matua ia oa I le lei. Ma wha tu le lei. E le fionga le fonga fitalai. I le tu langa e tatau o na tu wai. O le tamaititi ua wha alii. Ona ua le wha maliaina lona loto. Ma le tau le mea na mana o iai. Po ai ua wha oa sana mea taalo, po sana lole, po sana mea ai. E o tō wha fonga la I tala. Awa o tala nā tangata. A lea la o saunua. Ana ua file mu le tunu. A o lea la. Wa matalava o nei lo atu e tangata. Le tūlanga o le mawhatianga. Wa le mawhai o na tau fiofia ai le ti Apollo. E whaolo a tau ai langona o tangata. Ma whete e nai ai. Ma le maua le wheala whani I le atunu ua toa. Le ala le nā. Na o mana o I toi tā. Ia tātou tala ia mai Samoa. Se I wha fonga. Ma avea o se vaenga e wha mao ni ai la utala leo a watu. Fua le tala ma le wha I unga le wha msinonga. I le swafa la uli al maria toa. Lea lava lai fight has continued to breach his bail conditions. Wha waupea na soli ai a inga o le tatala ia I tua. O te tau na toi watu toi loka ma toi whai sesi mōrianga. Ma tāo fia loa. Se ia o le teimi e tūla I ai I le bala aunga o lana ma taupu. Awa o le fōringa mai. E le kea I le whamsinonga. Le foi la ua whapea mai. Le foi la o pepelo ma tau leanga ina le plesteno le whamsinonga whanua ma swafa. Whimai la umana tūsi atu. Le alava I le pidi I ele ilotea le pidi e winga I le swafa la auli al mali atoa. A o le aso luas forma le lima o iuni o le tausanga na sei mawai atu nei. Na tali e loa ma tā mau. It is sealed. The Lands Entitled Court on the 25th of June 2025. It's over. Ioi. Ese le tā uo lea mea. Tātou te wāwa I la I le oi la le tau whaaleanga ma whaolo a taua le ngona o tangata. Oi la le ua pepelo ma tau leanga I nai le whaamsidonga. Ai mai se foi o le mata upu patino lava I o. Ia li me whai pule o ngā Gagaifo maunga. Ne malai filongia a wā a inga tolu. Ne whaale tolu. Sā mali toa ma sā tupua. Ona ua tāle I tūlai lima. Usi mai o le whaafonga. I a tātou tala I vai whanua. I le ngangana. O le ngana Samoa, po le ngana peru sa niel nala sa. Ia le nganga palang.
Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, a review into the fatal January Mount Maunganui landslide reveals deeply systemic flaws in the Tauranga City Council. 6 people were killed after a slip crashed down onto the beachside holiday park. An external review released today finds the council failed to act on multiple warnings and recommendations relating to the risk a slip would pose. Author Paul Davison KC says no system checked if risks were recorded, escalated, tracked or being mitigated. Reports identifying a risk to life were received, filed, discussed, forwarded and then left. Reports from the government, WorkSafe, police and the coroner are still to come. The Health Minister vehemently denies Health New Zealand executives are controlling recruitment of frontline staff to save money. The PSA has revealed Health NZ informed Simeon Brown last year tighter controls on hiring was essential to achieving savings goals. Brown says a lot has changed since then, and more than 1,400 nurse positions are being advertised right now. 297 at the interview stage, 154 at the reference checking stage, 235 offers. Winston Peters says he shares National MP Chris Bishop's concerns about fire and emergency. Bishop told a public meeting the agency was shocking at asset management and he's furious about its governance and management. Parliament's been conducting an inquiry into the management of the fire truck fleet. The New Zealand First Leader says he's concerned at the state of the trucks and wants new ones. Well, they're a bit old, and that's the point. We've got to bring them up to date. Convicted Australian mushroom murderer Erin Patterson is appealing her convictions. She was given life in prison last year for murdering 3 of her estranged husband's relatives and trying to kill another by feeding them a beef Wellington with poisonous mushrooms. Her lawyers argue the judge allowed evidence he should not have and the prosecution behaved improperly. That's news. In sport, the Sydney Swans believe they had to effectively torpedo their season to show how seriously they're treating the sexual assault allegations involving 5 of their players. Chairman Andrew Pridham says they're putting their foot down incredibly hard, suspending so many stars on the eve of the AFL finals. The 5 players involved, they're extremely remorseful for their actions and having breached the club standards. And I think that the sanction that we've imposed and the impact that will have on our football season is clear for all to see. A poor third quarter has consigned the New Zealand women's basketball team to a 56-53 loss to Brazil in their Olympic pre-qualifier. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisile Omega Cars. O tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pere taro papitoa nao le 5 tala te tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awano fo le tato direct transfer te posi mai ai au tupe le tato account ma whamani ai na fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoporia so se vahenga ni usila i o tātou la la, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o tasi ono.
Pono mera masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufa ma le lua fituono fituiva barfa Pacific Easy o la paanga mo tupe fa mo boli Samoa. Me e mawhau mo moi se ungan wenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mo soa wanoa inga wenga wha leo leo. Ele ngata i le tino, ai wha apea fo ili mawhau ma le poto maasani. O lo o iai whai a o ngā anga waa, lato te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hafiafi, e whitau i le lei mau fuafuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a whenua ono. E tele a wanoa ese. Awa lai te tue whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz. Be wala au le ovalpse lau, lua wha toluwalu. Ovalpse lau, lua wha toluwalu. Your future starts here. Radio Samoa, tasilima ivatolu. Amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu. Amo. Tele tu
Ia le na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga. Ia whatasi i fo i malenga ngai fo Faiva sa whiangai mo le atunuu i le rei aso. Whatalofa alo ia tu lava i le usopele ia Jimmy Bird le whaletua ma le nofo alo ma le ai ngā lii. Ia whawhitai ali i whai me whono. Ia ma saunga le mū le anga i atu i te Atatu North Peninsula. Ia olo o lala ma papa a wain. Whafte iatu mo le mea whono. Ka whiwhi. O tō wawa i a singa i ua matano mai. E asi mai lava le size 2. Okay. Whafte i tele Jimmy Bird mo le ainga ma lau tō fōi. Whaaloalo māua lunga. I le nei a fiafi o whate ia i fōi le mawhau. Ia, ai te talo i le atua. Whaatutumu mea ua whaangau ngao. Ma ianga le yatu. Ia, na o le tua o lo iai manuia. Ai amoa lo soifua la le leiva pe foi le faletua. Le no falo ma le ai ngā lii. Ia, e se taimi tātou te toi wheidoa i e foi. Le fono usu a Samoa. E le aso ana nafi ma le aso. Lea na o pese atua i le vai aso na se ima vai atu nei. O le vai aso fau, usuia le fono ana nafi. O le autou whafonga i fo i Samoa. I tū la fono teu tau whaofi. O le whale tupe tū to tonu o Samoa. Na se. Le ai ma se mea na se na matua i sao. O le mata upu le na loto i le aso ana nafi. O na, sao whai atu fo i le lava i aso. Ua tele suinga o te tau o na whaia. Suinga la ia leo whaatino nei e la uli ma le whainga malo fau. O le mata upu lea i le Central Bank a Samoa. Tele i o whaafita uli o lo tu la i mai ai. E ui ona o se whaalapo patonga tū ma oti. Ma o i foi o lo o li poi ai ma mata i tuina whale tupe umai te tono le atunu private and commercial banking institutions. Whapena fui i le tūlanga o le mata i tuina o tupe ele lea e alu watu i te tono o Samoa. Mausi ta i fui i ta i ala ua uba na whatatia mai le IMF, International Monetary Fund. O le mea lea o tūla i mai nei, i le toi te unga lea, ina ia marama lama Samoa. Po le ia tūla whono tau whaofi, o tau teu ma tau whaofi. Whaasanga tonu lava le bata upule nei, o le Samoa Central Bank, o le whale tupe tū tonu o Samoa. Na whaatu ina le IMF i le awhi iwa se lau wha se furu ma le wha, ina ua tau whaai uiu, le taualona lua le larulangi. Ma o le taimi fo le na whaatu ina i fo i ma lo au whaatas. Ina ia aua, ne i toe vātau Samoa ma o i se taualona tolu o le larulangi. Toe whaatu langa i la ia leo le mea tau le globalization. O le wingo le upu le na o le tau au whai ma li poi uma. Ngā i o inga. Goods and services, trading, whiwhaatawa inga. I le ngata le whiwhaatawa inga o loa, o pisinisi, o ala o whisota inga. Ai whape na foi. I whiwhaatawa inga ma whisuia inga o le tupe. A o le malo Samoa. Na whaato a ulu fale i ai i le awhi iwa se lau fitu se funu mal wha. Ma avea i loa ma paanga tō tino le IMF. Whao popo i ai i maisi atunu o se lau iwa se funu mal tas. Wa tele la tu la fono, mata i ala e whaatonu tonu mai ai e le whaalapo pitonga tele lea lalangi mea tau tupe le International Monetary Fund. E muli ta i ai ia le tātou whale tupe tū tonu.
Ale mea ua tupu. Ua pei e pūlea ele IMF le fale tupe tu tonu o Samoa. Ai le pule ai le malo o Samoa. Alongo le iei melna. Lea la, ua tele le tupe ele e lea o lo sau i tonu nei. Ana le oti le tama lea Samoa, ia Lorenzo le malu i Vietnam. Ele ali ia e fo ilunga. Awa la tau ia e matai tuina. Ia tupe ele e lea po fea le sau i tupe nei. Ma le whapea, aina o se lima se furu afe. Ia tupe i tutono a counter tangata ia wa tau fia nei pe to lima e pe to fitu. E whai se lau wafe. Whea sa wai lea tupe. Ai le ale mea na la iona le whaalia mua mai. Ele Central Bank mala na au whainga luanga, ai maisel te mai tai kovana. Au te le whaaleanga. Ia le au nanga mala tautua le fionga le te mai tai kovana. Po le foi o lo whaululu iai, le officer sili o le Samoa Central Bank. Ai ana le tupu nei la le belea. Ia Lorenzo le malu. Sa manua le sau uma ilunga, le ngasu lea, ma le tele o tupe ele lea, na ui mai I ai le ai se tala le ai se li poti na whaia. Le ala foi la ndea. Lea na laio na tātou black mark. I tupe ele lea. Nā ngā I mai o. Lea na laio na tāwhia na tātou no ngā tupe maisi mau mea. Ele Uni o Europa. A whonga lei le mea le nā. Ele sa au telo lau tala na whai atu le vaso lea. Vai aso lea. O le a usu le whodo ai tō sila le iai. Nanga o le vana nginga. Mau tau muri ai fo I le mata upule nei. Ai ana le tupu le pisa I ta avale ia ta ifia sa lau afe le tau. Car rental, luxurious and expensive cars. How did this come about? Whea na na I ta avale nei, o whea na na le lau a mawalista ngata I o le LTA, Land Transport Authority. Chris Faofo le na ta ua, lali wa wha malolo. Whea ua ave I le mata upulu nana o pisa atu ai awa ne ingata I le mata upulu. Wha malolo ai whaisu e suenga leo leo whae e morianga. Ua leilo loa uma. Le sitala matangata mai ngō tangata wha matalanga o mai winga I ta vale nei. Ai fia fo I se tau na au mai e tua ta vale me kilia mai ai. Ile customs po le officer le tute. Tasi le nā vaenga te tau na matua I o iai suenga o tupe. Pe fia ni tupe na tutongi na kilia mai ei ta vale nei whaf. O tau se sila la iai. Wa lewa o na whai atu le malo. Ta pena mai se tu la fono. Ina ia mawhai o na whaatanga ina I lalo le tu la fono. Investments matupe e la formai e tangata. Ina ia mawhai o na whaawhainga ruenga ta la tau tupe nei. I le whaatawina o le tātou valele. A lea lawa e whewheo ai. Ele I ato toa wa fo e mumus o le ala na le no foi etu. Fa longo I le malo. Ele ngata o le kovana o lo o mia le malo si anga. A o ia fo I o le teitei fono. Ele ai se teitei fono mas komiti fa foi eva ai le vaega le taipei o le nupi fa. E se ale purisili ai ese foi le pere. Le teitei fono le komiti fa foi. O lona winga. E fai uma lava e le kovana fai unga. There is no board of directors. There is no chairman. Now, the governor of Samoa Central Bank makes decision, sits in the board, or sits as a chairman of the organization, and she makes decisions as well. Ko vana, toi te fono, toi whai e ia whai ungo mea umanei. Whafonga lei Samoa.
Le ala lea, ua manatu ai le malo. I le puinga o le atunuu, mo nei tae au mahalua i le lumanai. E te tau o na sui whainga whawae e pui ai. Le mamalu o tupe a le atunuu. O lona wingala, o le teuteunga le wha ngā solo nei. E te te e ieitu le epa, te te e uma iei le vaenga le HRPP. Wa whoringa mai ai, a tātou le ususitai i whatonunga le IMF. Tātou te le toi maua nisi fisosani. E le na o le IMF e maua mai ei fisosani. A o le mea sili o na tāua. O Samoa, o le malo tū to tasi tū ma oti e iai lo na whawae ma na whainga whawae. E le tau usi ustai. E te tau o na ustai mai ma whaalongo mai le IMF. I le whaatūlanga ina whaale tūla whono o mana onga o Samoa ma lana tūla whono e pui ai lana whalatupe. E le se whalatupe le IMF o le whalatupe a le malo tūto o tasi o Samoa. The Samoa Central Bank. Eoi. Tā ua tele le mea le nā ina māna malama ia. O lona winga la, le ala o tātou li loa nei. A wā, e fi wala wali i e fi e. E tasi ala utala ni te utou le whaafonga mai le tunu. Eoi. Whaalongo le malo, o lo i le malo le whainu mera. E sui e whainga whawai. Ina ia pui ale tātou o tunu. Investments al tātou o tunu. Wa lewa na le toi tu malo, tu le epa le lai te ilo lava. Le attitude lea. Ioi, ma le winga lea. A lea lava e whaalongo i ei tangata whainga luenga le malo. Ma musu e whai suinga le lei mo le malo fau matangata o le tunu. E tofi lava, e le kovana ia tangata e toa fitu. O sui ia i te tonu. Ai tei whono i lava ia, o ia le pule. O ia foi e whaia le whaatonunga, o ia foi e whaia le whaaiunga. So how can you check balances? Checks and balances to know that there is transparency, accountability, and of course, good governance. Fesilila, wale walan nofo mai loa le lei tangata ia, e sa waitupe ele lea i te tonu o lea tunu. Leo na ia le whale ta vale lea na ngā lulu e tabaiti ia na o nei o. Tangata vale ina lesi tama Samoa. Lorenzo le malu. La le umi na whai nei mea. Au whea o tau ia no e kilia mai ta vale i tua. Na ngā pā le mea lea, lei lo lopo whemo ave i ta vale. Ia. Lena. O tātou wawa ai atu nei i ai. Whaftai le sunga lauli al mari atoa. Wa whea matawia le tautua afu le lea. A le fionga ia honorable tea to ala pe ato. A whea foi le suia o le sue tusi sili a le atu nuu. Ma wha manu i nai. Le tō wha, ia, wha moe tau loa, wha savalu, tuling. A le ngata i lea. O tō wha whonga sa whata. Sa whata lua po sa whata tasi o le nā wa. Te atu lau tō matu pala ua mamalu ai tonga mau masi ulepa. Ma lae whai tau wina o le atunu. Le tofi minista, lango le nale ua avantu. E lango ai a teo pe ato, o lo wa aia le ofisa o le komisina o suru whainga. Whatasi ai, ma le ofisa o le fono
Au fai tu la fono. Tātou pati la ia lea o ia whaamurianga. Talo fai I lau whaafonga atu. Oka le mamafa tū o le venga o lo o tau au o le fionga le li pānemia. Ma ua whaase e atu isi ngā ruenga I le sui pānemia ma le minister fo I lea. O tupe le tunu. Ai o te iloa, ana teu le tula fono whawai. E mawhai ai o na toe, tō fia se isi, sui pāle mia e lua I ai. Sui pāle mia, e tau aveina isi to whinga, ma mawha tū o loo I ai. O tō whawhongara I ai Samoa I le tāua tele, o mea ia. O lesi vaenga ua mata I tuina le malo. O le whai o tiute o le Samoa Central Bank. O a tiute ia. Ua matua I mamawhatu ai le avenga e ammo e tangata nono tupe. Tangata e o whai alato nono ngā tupe. Ua lato le whai le tula fono. Ina ia whaatonu ai si tanga maua lulunga o tupe tului. I isi whale tupe umalawa. I le atunu uato. Lala wingo le talana na. Samoa Central Bank and its governor and all that worked there failed to regulate interest rates rising from all the other loan sharks and other commercial banks around Samoa. Leala, wapule alfa le tupe la tauia. Ilana in kalesi po le tupe tului e wha popo ilunga le launa le tangata lea na whai. Leala, wapule ala tau. O tau sisila la, iai tasi ia o teu unga le ua mai nei. Ai mumusu tu le epa mumusu le chapipi. E tutu la iane ilunga. O lea le taimi tātou te toi whai ai mea nei. Lena leina watu la utalo le vai aso na se mavai atu nei. Ua tau fiofi mamau I tātou. E tuila epa ma le HIPP e te tee. Whamai e vai Samoa, e vā lea Samoa, e le I o le teimi. E anga vaa hai la tau te loa hai whai mea ia. E peo lea, stock exchange. Peo lea, mai se mea e fua ai le kaponi le nale. Tupe mai mau. Tele ati nae. Ai whai mai ea. Tātou te le I o I ai. La le teimi e whai I nā mea. La le teimi e whai I ia mea. Wa tātou tā mamau. We have nailed the coffin and shut the door for Samoa's capacity to explore these things. New way of making money, new developments, new ideas. Ta ofi e le mai tātou te le mawhai na whai stock exchange. Se manuna na whai stock exchange, tongi lunga. E ai ni se fia man na e whatau le wālele, mawhai o rātou shares I le wālele o Samoa. E le umia e koru wālele, whā wālele. Ai sea, tele tangata rātou te iloa. Samoa is a tourist destination. Samoa's tourist industry is the backbone of our development and our economy. O le iwi tū lea, o le tamau ahinga o le atunu. Na wawaile le meo le tangata mai isi atunu o le lalangi. E mawhai o na lātou invest I le wa'alele a Samoa. Creating partnership with government, organizations and the people of Samoa. Ai o awhi mai a vale a Samoa, e le taitai o Samoa. O a whiala, you have capped the limitation on the capacity of Samoa to explore these things. E manatua, e le whapea tātou te o mai loa whaile mele nā. O le teimi tātou te mali li e ai e te tau o na whailea, leo o sao no i le whionga le li pānemia.
O la tau fiofi mau le ale taimi whai ai. Lea lai fōringa mai ai. Samoa has continued to be colonized by ideas. Wa tātou tūtō tas. Ai fōringa mai. O lo pule mai isi whalapo patonga eleo ni atunu ia i tātou. O winga ia whaakolone. Mea ia whaakolone e o mai lava le. Ne whaavavau amene. Ele mawhai anau o ia i o tātou tangata ma le tātou whainga malo se i vanga nā. E iai tangata e o mai e tā pena. E o mai tangata ata mamai mai whafo. E o mai e whaatūlanga. Le ala fua ma whaata oto. Tū la whono e mawhai o na whaatino ai e Samoa mea ria. O la tātā ma maula i whea. Wata ma mai li whanau o Samoa. Whao ngā i o rātou to mai o lo o wina i atunu i whafo. Oka le tō tele nale. Tai tolu, tai whawhai longa, lo ia. So tu sili. Whala pupatonga lau so tusi e le atunu. E o mai tangata i whafo e soani e a o tauina Samoa. Ma ana tama whanau. O iai le to mai ma le malama ina. La me tātou te whewhewe ai. Why are we so scared to explore these new ideas for development and to rise and grow our economy? Lena, awhale mea nau te watu ai. Wa tō I ina ia ma mātutua ia ma tala no pōngi sā mai lava. Wa ngata I le limitation wa uma. Wa tā puni le whalo sio le aini mā whauwhaunga. Sola le whaato whala inga. E mā whauwhau ai le lumanai. Wa mātutua tangata. Wa onge tō whā. Wa le iloa po le alisi mea le awhai. Ai le fia wha mawai. Ai le si whai ma se awala e tu ina tuai le awa noa. Isi tupulanga ia Samoa. Whai ae. E wha o ngā mai ele Mandarin. Eo. Awa o tō whaafonga le lau tala le nā o whai atu. O la te te e lai le mea. Le nā o le tō sfulu ma le tō o tō pe sfulu ma le whā. Ia pēr nā o le tō tōnu fwoi o tō o wana o tō le pā. Whono toe ma le ala. Wauma. E le tau whono toe alo ia waranga le o māua le whainu mero le fitu po le valua whai pule. Awana paua ia, these are the only 3 members of HRPP that exist. When you look on social media and their appearances over time and time and time again, talking nonsense and rubbish all the time. Au mata upuna tōna lote tōna parmene lea. A leo mai whaanga mai social media. E mamori mai ei mata upu tā ua ma leo ngaonga. E te tau una lote tōna parmene. Wanela, Central Bank of Samoa has failed to regulate interest rates of all the financial institutions and loan sharks. Tau langore upulina. Pero si au tama I loan ana whai, a mai whonga le interest rate, 12.5%. A tongi la, le se fulu wawhilena. E umane le tausanga le nei. Wo o lunga se lau wafe. Le tupe tau tongi a wa o le whaia le ngā ruenga le Central Bank ka Samoa. E regulate ai, pe tau fiofi mamau ai. Ina I o ngā tusa, to tongi o tangata, mai la tau e no tupe. Ale ta mau a inga. Lea la ua toi wha polonga lava I tātou. E tū la whono e au mai e isi wha la pulputonga, e le oni atu nuu tū maoti, ai ua na oni wha la pulputonga, tātou te o ia I lea taimi ma lea taimi. Tātou pala ai ma tātou whewhe, e whaia ni whainga fau ma ni whainga whaavai fau. Ma teu ni tū la whono, e wha ofi e se tū la whono, le lei, ma pui ai Samoa, ma ana tupe maua, ma lona ta mau ainga. No nei tai au manua. Kal wha mamle mangal na Samoa. Yo. Ia la, nā tātou wa aine iai.
I le suinga ia le ai ai. Mai o te tali tonu e pāsia le tulafono le nei tau whaofi. Ina ia pui ai Samoa malana whale tupe tu tonu. Ia maoti se teitei whono ma se komiti whafoe. Ai le toi pule to tasi, toi whai to tasi, ma wha masino to tasi, le ko wana o loo iai nei. Nothing personal against the governor and her performance, but the overall picture shows that if she is at the top and at the head of the table of this organization, then who's to blame? Some heads need to roll. Nale winga lup fa peleta di yole na. Pea fa Samoa. Wa tauna ta vavale ulu onisi. Tu lo fa fonga le tu. Nale winga lup pulena. Fa malolo. Toi fa tu langa. Ile moto Samoa ile a fo I fa la putonga. Wale longa se fa la putonga e fa yotu ni suinga le lei langa ifo. Langa ifo, te, toso, ma wha to al mataupu, tai peo le la kapisa morna le. Al me wo ye nautu wawa ye, e maadie la tala le whai atu ai, e wha tātanga la fonga. Ale mel na al nau whai le sunga le, la uli al mali toa. Tau te fiu e whi ei, ma uio, ma ou, e gangsta lole a mio le palmia. Nau tau sisile la e, na o ia marka peneta, whaurulunga matanga ruenga, suil tu la fono. Aisea, o mea ele lei ai. Na mea tau te whiwhi ai mapala ai I suinga le lei. You were always at your comfort zone. You didn't want to explore. And given the capacity to Samoa to explore these things, do these things. Fai mea. Ioe, talo fatu, sunga ya ta vita. Sui fai toa, sui fai tau o lo fo yaso le mo Salvador e whedoa iai uso, a talo fatu ta vita. Awatama pese, ma lole sui fumanuia. Ioe, ma ta upul nei, o te fifia maonga ongai, e whai lo atu ia te utau. Ina ia utou malama lama lelei I mea lai o lo tupu nei I lo tātou atunu ua mai telefono usu o lo iai nei. Wai mana o mai I lau kamalea a se manu ia nena. A talo whailunga le tātou apia fōlinga. Selina Siosi, talo whalava malole soi fumunuia, talo whamulipola. O Jai, Chavez, Talofa Chavez, malole, se formaria, taile mafuta mai, mai California, San Francisco, o Ulurina, Talofa Lava, Hans Webster and his lovely wife and the family in Perth, Western Australia, o Alofa Sam Johnny, ia whapewhoi, mai o Alofa maoni mo oi, ia lelei, tuli whau suri whale ese, fia me sipaya. Talofa lava, ma lole soi fumanuia. Tā ua le nā, Samoa. Ile mawai atu ile tambalea o limo. Nā o upu amma whaunga ba lea lava. Ioe. Ia, le nā, ma lole sopo saul. Lo lava. Ia. O leisi vaenga sini o na tāu. Aua ni a vea I tātou, o umala tātou, mawala tātou tūtotas. Au whatonunga I whai mai eisi whala papatonga ia. Whapea nā fo ia I tātou. I to tonu lava le tātou o tunu u ne uina se pawa ma se malusi anga no tō manatu la ia lea. Ai leilo. Ua toe whaapolonga lava I tātou I tātou lava. Whaapolonga fo I tātou whaalaputonga ese. We have continued to be colonized by the rules and legislations, protocols,
that are set by other organizations that are not independent countries as Samoa. Nalalana nai fatuai. Fatalo fat Sam Simaile. O whaavale tui loma lautusi. Alau whaaftaile mafuta mai le nei fo i e fiafi. Tufal tātou polkalabe i nei e mawhai o nā atili tupu le bāla malama o le tātou tunu. I mea o loo tupu mai. Vai. Me i e whai e la wali ia. Sa o le tala alisi tau ina le nā. Mai ia. Ele lei lau pa u mai i le niu, o le niu muli. Pupu. Pa u i fulava e miti, pa u wafu i kenga lo ngoo ia e tūlunga tafi milimili mana. Ai pa u le niu umi. E tele mea e o ia te oi. E te pa u mai lano. Pasa la lau. Manongi le angala i leo le mea tulou alfa fonga mai e lea tunu. Au whalongolongo atu. I le tala lea na whai e nisi o sui whai pule i todo ale mauta. Wha mai e whalongo Samoa i le IMF. E le whalongo Samoa i ni whalaput putoga. E whalongo Samoa i wheutunga inga whaavao malo. Bilateral agreements and communications of government to government. Ioi, le mea nā e tau na mawhau le lei iai. Whapa ia whpuleai, tālo whalawa, e umai vaenga polisi, Emma Jane Lawson, ia, whapea fo isio tina, ia, vai tupu maloutou ainga i Salt Lake City, Utah. E le whaasisi langa leha o te manatu. A talo whatu i le uso ia Jimmy Bird, a whawhonga mai lunga le ala tele, ia, ave leile ta vale i na taunu umalmanui. A whatalo whatu foi i le uso ia tofi lau Ted Stanley. Ia, tāle sia, ia malosi, ia molo malosi, ma maoni ngase fai malu sa vali ma alu tu i lau pol tu i mi ma to anga ingul kaula ma fai lau ai to anga fai lau am yo fo le fai supermarket ke la kwa ai le mo a kwa o vela ma fe wa e ala e le ma sa wa e lu fa fo le ko ngi wa mo ai le mo wa ngofo le mo i lo manga ya el waku ingu fa afal fa nguingu resi piko ya ko whatever is não me masangi ya leli alu foi ave se pizza vo le upa sisi ale oka sisi ga ku yo ko kolu fa pizza e kolu fa pizza la biside ya suanga le vatele di to filau fa mo ya mo lo balosi ya ma fa wo pe la wa mi yo ele ngalo ia te au, le la unga le whaiwhi au, le aso nafi. O le tangata, ua fia pule le whatula ngana le tua. O le ale whatula ngana le tua. O lo o iai le tali o whawhita au li uma po upu whai o malo pisinisi company le tabao a inga, nu umafio anga so se mea, o lo o i le tua le tali. Oi ole ai ngā tua le na olo iai le tali. Ole a nganga pa ia ma le nganga sa. Al whanawelawe, whapongi sa ina i tātou. Ina ua tātou le muli tai le whatula ngana a le atua. Ina ua fasili le whalasaio ma le ring. Le awa au le ie. Ya Yesu. O whea e o nei tu la fono e siri. Fai mai le tali le li faola. O le tu la fono au tu. E te alo fatu le atua, malo loto atua, malo wanganga atua, malo mafo fau atua, ma mea umo i ate oe. O nā ala ia le ali Yesu, ai fai mai.
Yesu. Ona e alofa lo lea I lo tua oi mauso a tangata. Ona ala ia lea Yesu. Ona e fato a e alofa I loa oi I ata oi. Ala mea lea o tupu mai nei. Fa mai le fai au. O a soi e le tangata ola. Le fatu la ngana o le atua. Awa o I e ta oto ai le tu la fono au tu o le alofa. La le mea le tu te vatu ia I Samoa. O le makwale ai ma se alofa. O le to ina leo tu le po toe. Ioe. Tala sa o le na. E mana o lava e wha vevesi mea umba. Ai avatu se vesili o na tali la ia lea. E alo fanga. O lona tofinga wha polo kiki. O lona tiute lea. E wha leanga mea. O lona tiute lea o le te ei mea. O lona tiute foi lea. O le toso mea. Lua upu ta ua le nai wha mamawhai le nā. He says his duty as a politician against the government of the day is to deny and delay and deny and delay. Te toso. Ma to ai lava ngā luenga. Lea la uto vai atu nei. Wa wha gangsta lo mo le ami o le parimia. Wana le toi amana ia le pola e motu mai tua I tala la wali ia ma tau whaleanga lo whaia nei lunga o social media. Good on you, boss. Whai a ua mai o na whili tā nganga. Ma ua tasi moe le whautanga I lau kapeneta, sui minister, whaululunga o matanga luenga. Min noi e whai le nā. O le musumusunga le nā ale a nganga o le atua. Whātula ngana ua whai le tangata, ua wha mua o ia. Mua alofa I a te ia lava. Whāto a alofa lole I tangata, ai wha muri le atua, ale o le nā foi. Ua wha mua ia tangata. Whaalona lua atu iai maoe. Ale mea mo I ala tau ia le il whaatula ngana le whai e tātou, ia mua oi. Tu lua atu iai au o mau tua oi marau a inga. Ai whaalona tolu ai le atua. Ia le nā, ona ua toi 5 minute o na tale o le itu la e ono. Ia. Nga wha mai atu ai nā se iwa le whatausa o loto o leo tau no mai le sunga ya sau e sui le sema ala ma savli vali ma le sunga ya se mando fai se mata tasi ma fana I lalo ala avele ta sai stu e wha vai ya se o mafau pe tau mo mafau mai le tātou staff alo le nā tuu sei whai le tātou wha ma vaenga alo ia I le so. Os wharai. Ora. O le a kau le le kako sai stu e waku. I oi le Valentine's kako ke. Kau ma mawha whatasi umai. I alo whamai le atua puli tele valua tusa so tātou manuia. Whamangalo fo se leo le au nei. Ia ma le sunga fo le producer. A whai wo le tau tamari. Ia o upu masani le nā. Suanga le ba tele whamai. Listo ina. Ya, eu puvole le fa mal luantu. E poto le tautai. Ai se la na atu yama. Ai fa mai. E poto le tautai. Ai tu lo male ama. Ile Ia fa via o tau tamam tina matua. Tato fe loa ile aso tai au. Ile fa ta fiti o tiute mo Faiva. O le dei vai aso fa talo fatu ile tamam tua ya to mai fai tutoa ia maletina ia te mukisa ia fa pe fo le ia Wenzel tamo Johnny ia fa pe fo ia le te mai tai o depi malona to tina ia te mukisa ia masio la to a inga na o taro malolo on sai mal pale au mua ave ia fa pe fo ia le fale tua ia au na ai mai se o mātou tina pele tapu itea, ma le tamai atu ia lii, a sofa, ma le whanau, ma le ainga I takapuna I North Shore. O le tala lea ma le nganga wha, lalo la tātou
ia e tale pese lea e whamanui atu ai i le pa ia maulunga e maise i la tau lunga le ala tele ma le tape nā tu foi a wale sifi pō o le nei a fiafi malutia lo tau soifua alo fuma oe i lunga le apio fōlinga ia wha pia foi ia le tātou YouTube channel soifua ma ia manuia.